Assalamu alaikum. Nazarınızda Desin TV YouTube kanalı. Men bugün bir özgöçe video kılmakçımın. Şul gündün ıssığında peşine teriminen işlep жатқан adamlar peska blok çıkarışat. Şul baza orgonda men daima görüp turamın. Hazır şonu kanday olup çıkuu proseslerini görüyoruz. Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Gelin. Semet da. Kumbular, semetler koşarız. 5 pardon çıkar. 5 kanday? 5 pardon çıkar bunun da. 5 pardon. 20 atar, 40 çıkar. Mana şul bir pardonu. Evet. Şul bir 5 çıkar. 1 minutda ele çıkarıp koydu ekan go buna. Oha, 1 minutga kalay. 1 minutga kalbay ele şunday çıgarat eken. Mınake. Bunu oraya kabarıp koyamız. Bunu alıp barıp koyat eken. Apam meni tartmagıla dep atat. Bul Özbekçe apa degen söz, bizde ece degen söz da. Meni tartpay ele koygula deyt. Muna azı biz baratabız. Bul ece muna jaşı mende ele var okşoyt. Oşense da ak mehnet menen gördüңүздөр mü? Onu giltegen arabanı erkek adamdağı türtelip aytta. Sizge çoğun rahmat ece şunu tart. Günde işleyse men avtobusdan göröm. Günde işleyemiz. Bala çaka bilen işleyemiz. Bala çaka menen semeni büt özüңүздөр eken da. Şunu 8 yıldırıp barıp koyup koyasa. Şundan 5 çıkarttık eken de bir zaprak kagılganda. 1 minutda ele çıkarıp koydu eken go bunu kırrrr etirgizip. Çıkarıp koyardı. Kurganıp kaldı. Şu yerde işlep bana üçaskelerde olduk. Üs olyapız. Ha, jakşı. Peşine teriniz menen Rossiya barбай эле o'sha yerda, ha? Bul bir iştügü kança so'm bo'lib qoladi dayari? Bir dona g'ish 18 so'm. Bir cho'nglari bor mana katta g'ishlar. Ha, cho'ng. Bul dualga qo'ya turgandari 20 so'm bo'ladi ekan dag'i. 18. Bular bo'lsa 18 so'mdan. Bu kichkinakaylarni emnega ishlatat? Buni ham zavodga ishlatyapti. Bul hozir jang shunday kichkinaroq bo'lib ekonomik bo'lib chiqyapti-a? Munaka. Shular 18 so'mdan ekan. No 20'lıklar ekan, ha? 18. Bu kichkina shunday narsalar ekan. Mana 20 so'm. 20 so'mlar bular. Bunun kichkina turasi cho'ngroq o'xshaydi, bunday. Cho'ng mana. 20 cm. Mana ishlarimiz ham yaxshi, og'ir mana. Mana yaxshi o'r, sement, qub o'zining normasida qo'shilganda. Normasida qo'shiladi. 1 kilodan qo'shiladimi har biriga? Hurmatli ko'rarmanlar, mana shul adamlar shul yerda 18-20 so'mdan jasab o'zlari mana yigitlar жүктөп berishadi ekan. Telefonda aytib qo'yasizmi? 555 var. 0555 05 05 64 64 48. 48 05 64 48. Mına hazır qarab turasızlar. Hazır 1 minutga jetpey şu yerde çıgarat ekan da mınake. Kayaktan zaprak olgандай. Mına uje hazır dıng etip tigi kalıpqa salıp atat. Mına mintip жүктөп mına. Mınake. Kalıpqa жүктөp жатат. Mına vibratordu ne dep qo'yat ele? Ha, vibrat. Mana. Tur 30 sekundda olib qoldik shu yerda. Yarım minutda dayardab qo'yadi ekan. 1 saatte 70'e çıkarttı. 1 saatte 70 iştik. 70 pardon. Nomerinizlerdi aytib qo'ydik. Mana do'stlar, kimga shul 18-20 so'mdan ekan, mana Maşinalar var. mana dastavka o'zining mashinalari bor ekan. Balдар жүктөp jetkizib beradi ekan. Yaxshi rahmat, ishingizga iyilik. Men da bu yoqdalarni ko'rib o'tib ketaylik. Bo'pti, yaxshi. İşingizlarga iyilik. Hurmatli ko'rarmanlar, munaki shunday adamlar biznes qilishib, mana semiyamizni baqtiq deyt. Men başında bulardan so'radim. Bul negizi, bul kişiler bul ishxonaning xo'jayini emas ekan. Bular dele jo'nli aylık ishlashadi ekan. Shul aylık ishlab yurib ele shunday uylarni salib, baldarni ishlatib, yaxshi bunday iyiliklerge jetdim deb tegi ejekeni özüңүздөр gördüңүздөр. Ayal başı menen işlep jatat. Bizdin keyir erkekleri olsa jatat butun götürüp ayalını Rossiyaga jo'natib qo'yib. Dostlar, shunday mana bu yigitlerden daha so'rab qo'yaylik.
telefonlarını surap koyabız. Ha, Carlotta bu. Assalamu alaykum. Siz mi koyayın? Qanchadan ekan aqsaqal? Ha, 20 so'm. 20 so'mdan. Telefonlaringizni aytib qo'yasizmi? YouTube'ga reklama olib bo'ladi-da. Ha, YouTube'ga layık chiqalik bu men. Onu ballar ko'rak Ha. chiqadi. Yo'q, oğlum gerek yok deydi. Meyli telefonlarını aytpasa. Negizinden 18-20 so'mdan ekan da dostlar. Emi mümkünçülük bolsa kirpich zavodga barıp dagı tartabız. Kirpich zavoddan kirpichler qanchadan chiqat? Andan keyin pena blok qaysi yerden chiqat? Assalomu alaykum der. Qanchadan sizlerdiki? Nega bu açadan da tatkan? Desin TV YouTube kanal. Ha? Siz tartkan jokmu? Sizge reklama bolat. Telefon numaranızı aytıp koysanız 20'dan. 20'dan ha? Niye o? Qanday nega bu? Nega? Ne jönde? YouTube'da görürsünüz. YouTube ko'rib, nega anda tatlasizlar? Bunda ya blogerim de tartıp. Qayerda bo'lasiz? Kırgızistan'dan. Kırgızistan'da Zavlatda transport. Yo 3 blokta turam ben de. Uçmakta mı olası? Desin TV degan. Qancha so'mdan? Sizlerde daha iki türdü, onlarda 18-20'dan ekan. 18-20 bizde ham shunda. Nima? Ben tatbelagan oğlum tatmış. Yo siz tartkan jokmu men tegene? O kirpichleri tart otam. 18-20'dan. Nomeringizni aytib qo'ying. 70. Nega? Nima uchun? Sizge klient kerakmi? Maga görgөнü adamlarga ele mындай пайдасы тишин деп эме кылып атам. 75 milyon, 19 41 ha? Rahmat. Ошондой достор, бизде ушундай минеге деп сурашат ошого. Анан силер ойлобоңуздар, тиги баягы күнү бирөө жазыптыр. Канча сом акчасын алдың анан тигиндей мындай деп. Мен булардын бир тиын акчасын алган жокмун. Жөн гана ушу сиздерге тартып көрүп маалымат иретинде болуп калсын деп тартып жатамын достор. Биз азыр мына ушул Кароңкүр суусунун боюнда мына тиги жак Көкчөгөз суунун аркы бети бул Базар Коргон шаары болуп калды. Мына аркы бет, берки беттин баары мына ушул адамдар ушул жерде ак мээнети менен ушинтип иштеп тиричилигин кылып минеге тартып атасың деп коюшуп иштеп атышат. Элдин керегине жарап. Азыр эми песка блок, пена блок деген нерселердин баары чыгып калыптыр. Пена блок чыккан жерден да тартабыз. Эми достор, дагы кандай ойдо каласыздар? Бул жөнүндө суроолорду берип, лайктан басып, катталбаган достор болсо катталып коюңуздар. Ушуну менен бүгүнкү песка блок боюнча берүүбүздүн соңуна чыктык. Саламатта туруңуздар.